changa jai benriu hatu kapor para discuss si Maheh bakran chang kata ga didi direction of development hatu kapor pada yakin was election na kwa apa yakran Maheh sakran pupi kata Henry benta no ipi apa kran ni dagadai kanu kran star no ipi benta no ipi nan kuwa ke tien thareng I personally feel that we are losing out in many ways. The last 5 years has been a dry spell in terms of development. There is a pause, there is a switch, there is a shift in the direction in terms of development in our state, and the same goes for my constituency. Manong ipinga perkala ni tin syaktin khasi ku khnam jong karoi kapar ula phai shawe kum kinong ni kumat jong ni jela ringkat hadir upai ba kinong soyong kipenjop yana ngan kerelang begini emali bangi ipen payu atau knam jogoroi kepala shani kathai kabri hinyu terak jogi ang ini mungkin kau penong ipi begitu ki umat ki jogi bagi raja kapore khlad ai Maheh bahakasni bag election commission Klarai katarik bentar buat pada kasih nyobot. Itu ki umat kita ni nyen perkawana sya mawlynnai. Bahapokot kemungkinan dia tu bertemai dengan pendapat kerja kamram. Dengan pak kita kasih kerjaan nabi. To ay kita tiga dia tiga man. To ay kita kasih kerjaan. Yang bukan job dan program. Ayat kata kacau kerjaan kepada nadu donor mesti kejumpi. Boleh nasab nadu donor mesti kejumpi. Maka por pisaru kanumio bandrung hai kitiu ye kejumpi. Tile kumta. Tang ini kitien ngin persajam mempunyai ñiew ke pakir barakti panginam